kaping wow ang samchay taon coach ikubura mesansa lang ang child lo pero ng counter mountain run ilwaw ni di sononikin an kaniye brown letaw yemel letaw ilwaw senior pastor kan mo silo papan kan child member si kan karas amele jalay limben kan coach Kachin Pang, May Macauno Moy coach, So Chairman coach, Choror Moy. Sansan Macauno Bango kong Drayman Israel kan nan katitumaringan so. Yatwag chay nan way watch the Maura nan so. The maikin wrong pegiyong kamelala o kapayeta Pango coach. Sansanan koronit kayo walo. Pwede board chairman, i-child in mamawd. I-child, so lang yang kamelele o katete and pangunod na tawag ng pangunod. Kayo, sansalong sa pilme, kapitbekan, karyaw, sansal, o ngayon sarawi, pantatawag, tagong kamakit, so lang men, o kasilu, pananato, sa pilme, iros. Paano at sa mana yung Rayman Israel kan, ang kapitsura isang ng palugulong, ng palugju, ng Egypt. Pilmen ka sa manong ki-child sa ulang prangwas. Narong bunaway sa kwalo. Umayl, kasalagtak sa ngati o wiyala ito po. Pwede Jesus Christ. Nanirachikichip payo o limaw. Katedong ki-child. Enter kortiyong tapungi tikitagananikan. Tesansalan mekoch ng puno-punen sampay. Sansadan karyawan ng marki, isa bisu, isa karyaw. Batch, kakasyang way pilme, ay bang kamelala tapungi, tiga-tigananikan, o kakasyang ulan yape, te, o songkan tamakitan may tangayan so loud, o ikatrap fila mekan, nanay sosya utan kalaute ngayan so, Ong rin sa machay kang po. So when tarasapekan, tamagit ka, nakakasaleta ay pangin spend more time on, spend more money on, spend more learning on. Ong yepekan ma soja pason kita kaun. Ayen katskala tawutisa. O kalautela ay anso, ong rin kauno niya ay wiya-wiya, laman makit, nan wasapabs. Sansal ayo nan kautek an kasam na chaylo bipene orelap le rapati mas wen coach ichailente punot ki kapoen sampaw ko paulo wangi ya chay ananakan chay pang rapati mas wen coach me coach karos pangka moy moyang chay paulo kachiyang Venezuela ka kusinetesa. Pilkano pilkachkyan kichayel momot sa usilu, ranwach pilkusinetesa. O kichayelen ka krong, itawan o kapayeta, mayime kichayelen kapula rin kauno, and uya, o pilan uya mensilasin, mau kichayelen kaurin solang. Kusinet, pilkokauta, tawiyawita, murin, upene, pungpeneyo, pamye mas, nan bungan kuini narmasyo. Ima sansan ong kauno o Syrian Israel ka. Mia relationship yo nan bungan kauno rakawata uyata ang someray to isang nan Israel nan Egypt boto nan Sabjan Levi Tol Sinai more na pa bitanong lanan sa paninaw iyan so makauno kiyo kusinat kan Moses apang kasalayang Syrian Israel. Kusunat, socha wiyawita, kwen kawata inaw. And then kwen narmasi. Kusunat, wiyawita, kwen kolokol sanamaw, and inaw memiyaya. Hak sansal nan tukan Deuteronomy bayo, isak silu. Kusunat ang kumiya for relationship, te inawan kung panayo nan kwen narmasi yung angka changat. Nan Roma 1 more sa priori sa 12, Jesus Masen.
Di kusunod pa kayo kasampan. Ben kusunod akan, jay, wrong kaway Israel. Pauno, achai coach, jay me, paun legend. Wrong silu silisak. Coach me chairman, nagkachinga pula men, sus, o men ikan, kue biaray puso. Main ko, achai coach, luwa ka kami. Raikan natin tayo ki, nairay sarikan, palabulok, pen lentika silu, te o bilkapay. Ay raikan natin pakong, o kapayata ako sinadakan, pinale, kalangan, pasok. Kaya, esas.
Ini Kepin sampai kosan kawin na mahasiswa ko kejumpaan. Main ko isukan kau masih kesempatan kami lalu melakukan kawas dulu batuan bani na nyanso na pang yang di luas melalui batuan encouragement और यहाँ जो होते हैं कि आप ये स्पेशली मिलने के संपर्क में जो वो ये होता है बुनियादी कानून का हो अब ये में पिछले साल नाइन सौ रुपये वसान हुए ये कानून में पाऊँ अभी और लाभ में कई तो कानून में पिछले साल ये में बिल्कुल अक्सर पाऊँ पिछले साल ना इधर कई यूं रुपये वसान हुए Kemudian ban sansaran bukan boros dia karben kamu dia. Jadi sansal me nakai ban karasayan nakai mau rangat pembiak orang lain sebagai bumasku. Ban laplan ban pes. Jadi rangat kai pembiak. Kai sorin kau tapi nakai kau kai dia. Kami sansal perintah mensial ko, ini kami melakukan boros pembangunan bangunan, ini mengarahkan kaya boros kami le, kabar-kabar kamu kemudian kita kami akan siap motif langsung. Ini bangun itu kasih dong kaya boros, mobil dong kaya ramu, ini kaya kapinti sebagai orang pembangun, kemudian dong kaya mobil boleh kaya dan al kaum putih ini mencapai mereka yang dikejauhan. Ini kesempatan sebulan besar kau dalam. Wo kaya lamas kau lebih kaya boros menurut sudah pakai. Karya infuen kami sansal orang lain. Israel kan yang sudah kerja atau orang lain dalam sepenuh. Resource mana boleh. Ansu pincoda bayi Moses penjelasan bayi, penjelasan bayi. Sansal ran baisek baisek. Raya solar kamu mobil kawata. Semua bayi. Statue bayi sansal nama sekali raya yang kapuri siapa raya puluh. Raya matairan kapal matairan sudah semua dipenuhi kaya. Dari imet cuma tapi orang pergi. Tapi dalam cai boros kotenan cai di apa? Ibuan matairan kapal berkai ni yang semua kau kata kita masih dia mana? Dari cai boros kami lihat beberapa kali kairan anak kami lihat bersama. Karena dia mana ini juga saya terlihat dari para dari mata-mata memia rera ansumu ini berkata-kata berjentuh yang semua sudah sebelum zaman pasangan ramai itu ramas bertar bagi dua ramas dia buat lebih ketat oleh kain dan saudara diangkat kain diangkat pimpin kadang-kadang bagi nimasuk boros kamu lepas kecintaan kain dan nimasuk teman-teman saudara kan ping netaweta pasang kiu dan yuban kita kiu lepan cialah kami akan ketemu dia sudah bangun kaum dari ini yang kami lihat ini kosan bio kepilih sudah mau. Naik kok ye net melihat sempat dan setingkai kosan bio sedang pergi kepilih kau kain orang lapis sempat lu berkai juga kata kami lihat sudah orang kau kain ingat kain tapi laut ini boleh di pulau kayu juga kemudian
shape up will be kamau ialah ia berkait dengan perkara yang kita itu. Songan kapaikan bagi pikir kereta itu di main oleh kereta kita dia raikor. Oh, songan tugas in relate amas in kak alesang songan kapaikai ya. Songan kapai po should normal within temporary with the satisfaction of again that kameleliti o kansan mau kurang masalah pusodong kita buat songan kapai na taiwan dalam kurang kaulit kaulit jadi supo na kayuban permanent na taiwan umur sodong kurang sudah kaulit dari kesempat bagi sebagai pusarui masih dan bukan John dalam bayu dan dulu sebayu masih mengenai ko ambil kalau ingin kalau jadi buat lagi buat mengenai kesempat kontai nanti mataiban men pokata ni benturi sedikitkan lain bin itu dari kamelele dari surga ka kapranda anggota berkau dari main ko ibang dia dosace pension gila masalis nanti sansal nasib gay pusau megangkak sansal nan bukan kau dia lau bisa ke betul betul masih Gaime alba umita dari gaime tapi ini mereka dari lingkungan kesansan dan semoga bersama kawan rawat kau ini tapi dari pertama mereka uiban dengan contoh kita harus bagaimana kita sudah emen bangga minta kena apa ini aku sudah berkalualan dan lingkungan dari teman-teman yang di kasih tapi ini kalau nanti bersoal tentang korek sampai kaum mengambil di kilet berangkat karuan kalian dan sebelumnya karena harus pergi sebelum kaum mengasih pilih dan kosong kalau sebelum mengasih maning apa ini betul ini kalau bapak ibu sabun masih berkat dengan sangat terima kasih.